So, whatever happens, dito kami lang apo para kada kayo. Teko na kon, please follow us on our YouTube channel. Ket nga rod, awang kumatimalmal tay, it's not yet the end of everything. Para kada kayo amin. Don't look so sad. I know it's over. But life goes on, and this old world will keep on turning. Let's just be glad we have some time to spend together. There's no need to watch the bridges that were burning. Lay your head upon my pillow. Hold your warm and tender body close to mine. Hear the whisper of the raindrops blowing soft against the window, and make believe you love me one more time for the good times. And I'll get along. You'll find another, and I'll be here if you should find you'll ever need me. Don't say a word about tomorrow or forever. There'll be time enough for sadness when you leave me. Lay your head upon my pillow. Hold your warm and tender body close to mine. Hear the whisper of the raindrops blowing soft upon the window, and make believe you love me. Mabasa mo ba nun? One more time. Bye. For the good times. Ayan, kaligiti happy memories abo nga nakagkatuwaan tayo bayat iti income panagampayag iti tangatang pagyamanan mi apo lakil nga banag dayta nga income pakalaglagipan oray no hang kami pa nga pumanaw dito lubong dito laang programa, and we are hoping nga adan tumanen apo ti opportunity para kada kami amok nga nakadaduti agay ayat iti FDD, and there will be more offers to come. Ngarod balong anak ko na ni Manang Eileen. Aha, kana Nay, mulin sa amot tan. Mulin apa mo ngaming ginotada awan na mo nakita. Oo, garot. Ita nga ta, magbuyan. Awanan ito. Okay, we're sorry manang nagpartak ng imato di jay makain na kayo, no na. Awanan. Partak umulit
Patuloy talaga. Yes. Pa-request ng bukas kung ano naman ikabsa ang aron. Ngam sana incorrect. Bulan ko na. Ayan na. Okay, ating June, madita boses mo talaga masapol mo ti akin na nawen manang med talaga nga madi. And Sir June, kablawak man ni Attorney June Lagundi, ti Konsehal Tuy Solana. Thank you mga idol. Pa-request man ti maulawak na kalkalpas lang makna. Ayan, malong. Ano? Ayan, naparta kami na po iti panagtaray. Okay, greetings from Naiya Terminal 3. More power to you. Hope you feel better. From Grace and Mark. From Kabsat Ron Zipagan. Nadijita mo kayam na iyan. So they're about to go. Nagpartakmot ng di bakasyon yun. So paya. Kung ano dapat iti one time nga pa nagkakadwa tayo. Ni Manang Zenny, kita man balong. Zenny Pisho. Where? Adijay. Hi June and JM, request mante, bukal-bukal. Agnalaog. So let's do the bulan for... Muna, katong kami nag-request ito eh. So, kaya ang balong? Dito boses mo? Kaya na, talas episode. Okay, last episode. So, for the last time. Medyo tanda ang bimigay. DJ for the good times. Ninanam ko DJ lyrics na. Siyempre, show na ito ay bawal tilumda. Nga rod, para kada kayo po nga nag-request iti bulan. Ano man ang Evangeline o before nga kansyon ng balong basahin man pwede tayo message ay, na. mga idol, nasaya at nakarad. Kayo nga, nakadanon, dream come true, ti makita, mayakap, mangag, maka-picture kayo. Yes. Ado, naragsakan mga idol, para kayo man, please, jay, kanta nga, Amazed. Tanabitin dirabi napugtuan damot nga dagos. Salamat mga idol. Okay, we will be doing that later on manang Evangeline apo iti BIRT Jaya Baguio City. Rod? Sumarno siguro dito iti Amazed ano. Yes. So, karo ba no baro kay palaang sambutin iti makidate iti lawag iti silaw aporaw. Kentoyaw. Please greet my son Rafael for his 8th birthday. Happy birthday, Rafael! From your mommy, Dinah. Kukwanak and kukwakamet lang. Pintas ka aming mingan. Ket ita nga agmay saak. A lot of water. Umay nakadmet abayan. Tilawag ti silaw apuraw. Di bulan aduyaw. Dinggem kad tinakipu. Kagurak ti agbiag analidan. Ragsak ko sikat gapuanan. Mangnam na mag-ingat lumakay. May kantain ta iyulda. Ilawag ti silaw apuraw. Di bulan aduyaw. Di bulan aduyaw. Dinggem ka tinakipukaw. Di bulan aduyaw. Oh.
Tikinapigsam nga agriyaw. Oh my God. Well, you sound so good. Keep it up along. Go ahead. Ipintas mo dumanon sa tiyay bulan, gutom puso mangeg katay tay akan kana agsub subli dito'y ayan sikat biyag ko siksikalat pagduyusan dinggem to'y pusuken rik na em tinak marik na tilawag ti silaw puraw ti bulan aduyaw dinggem ka tinakipukaw ti bulan aduyaw. Patingin ko lang una eh. Tilawag ti sila puraw ti bulan aduyaw lahat dinggem ka tinakipukaw ti bulan aduyaw. Nagbait palagpukaw ka. May palagpog ko ang nayuna mo ti sakit ko palong. Imbis nga dapat energy kang nababati no rabi para iti panagaramit naman ti kanta naga maibusan makatulog ka kanta ko Garamit ka man kanta? Yes, we have to continue doing songs. Tata this time kahit kumbat nga agaramit naman natin another album. So siguro kada tiket kundawa itantak no makapagputar manen itinadumado mga sonata ti ayat kan biyag. So please watch out iti may isang project mi po another album i-release me for this year. Kat anak ko na natabalo. Kuha na na Ate Ella tipig sana nga agpukaw makabit takamuro ka no. Wow, isunsadig na po nga. Anyway, Ilano kita, ha? we miss you, ating Ella. Urehante uni nagkadkadwa ta ada kami malatang kami yung opisina. And please, tunong may kagbakasyon agad sa punin menti ka kaadam dito balay. Ika di balo. Wow. Sige nga ro. Nagitag Boyboya, Alexia Banadero, Ford Pastor, 9 others. Ate Rainy Miles, Boyboya. Ni Ma'am Joanna Maria Flores Fernandez, Boyboya. Hello Ma'am Joanna, kasama kini Kuya Joseph. Agtarap iti Kabatuan, kini Ma'am Jingjing Galeo, magbiboya mo lang. Adyo man Mildred ka na, nalpas na tayo yun. Ati mga kamsak ko nga. Sino? Ni kayo kuyang ko. Awan. Pabati man na Odette, Inang Nati, Tita Ganda, Tito Sir, Tito Justin, Tito Jason, Tita Ajang, Lola Nancy at Lola Juby, Bempot, kano. And of course, the Dr. Elfreni Maliwad is also watching. Good afternoon, Doktora. Ayan, anya mga tati. Bubra ito tata. Ayan, Sunday. Yeah, baka mga baka namadamada pagod. Inistoryaan ni Caroli tatang kanita. Ayan. Good afternoon kita kayo nga to. Hello po, shoutout po sa lahat Paradise family. Sigurado. Hindi rin kasi mga kotat tayo. Amazing. Yes, to mga fans of BIR kung nataman lang yun na tama mo yung address ng amin DJ. Ayan, mga fans. Thanks, Jem, for rendering Bolan. Ayan, you're welcome, Uncle Ron. Yes. No, it's Grace and... Grace.
Grace and... Nalipatan man yung lalakin. Kita mo dito hinti ko ang Ayan. messenger. Anyway, ni Grace ka talaga nga nagpintas nga ubing. Ayan, nagmay nga buya anti isam na. Aji, Okay. kalupro pa ni ko ha? Manilyn Reynes ko na. What? Pero siya ni Monique Wilson. Di ko Who's that? nakaruma. Ay, padasim nga i-search si Rupa na ta Monique Wilson. Monique Wilson. Okay. While you're singing, i-search ko ti Rupa na ni Monique Wilson ta no, mom. Every time our eyes meet, this feeling inside me is almost more than I can take. Baby, when you touch me, I can feel how much you love me, and it just blows me away. I've never been this close to anyone or anything. I can hear your thoughts, I can see your dreams. I don't know how you do what you do. I'm so in love with you. It just keeps getting better. I wanna spend the rest of my life with you by my side, forever and ever. Every little thing that you do, baby, I'm amazed by you. The smell of your skin, the taste of your kiss, the way you whisper in the dark, your hair all around me, baby, you surround me and touch every place in my heart. Oh, it feels like the first time. Every time I wanna spend the whole night in your eyes. I don't know how you do what you do. I'm so in love with you. It just keeps getting better. I wanna spend the rest of my life with you by my side, forever and ever. Every little thing that you do, baby, I'm amazed by you. Every little thing that you do, I'm so in love with you. It just keeps getting better. I wanna spend the rest of my life with you by my side, forever and ever. Every little thing that you do, whoa, every little thing that you do, baby, I'm amazed by you. Siyempre, inisungbat ko lang tama talaga. Thank you. I'm amazed by you, nanakit, siyempre. Kaputa medyo dati tartar ko ba si Takyan. Thank you. Welcome. Kas Jem. Sila. Apa nga mesem ka? Awan. Awan tipat patama. Akong kumbaga kasi kang ag-reply. Thank you, Awan. Awan to ya. Aya. Awan tikat ko sa Sumuti ko wala dyan. Awan. Taha kong basa no dati ka-text mo. Basta makikita lang no ka thank you ko na. Aya.
And noted with that. Thank you. So, Karuba, it's 7 minutes before the hour of 2 and you are still with your Manong Jun Serial. Sigado, Jan Mark Pastor. Ito lang nga po kasamitan ng radio station. The entire Cagayan Valley 97.7 Sweet Radio Santiago City. Nagsumate! For our last episode. Ayan, kata, agi na kami man pay-abo, kata ito nagsubli kami, kat itatayong detay super lat mega sonata tayo. Nga rod,